Sandani kabisa tugiye kwinjira mu masezerano y'abatoza barimo Robertinho ndetse n'umutoza Darkonovic. Turebe ngo bimeze bite mu masezerano abatoza basinye ingingo zibarengera ndetse n'izitabarengera. Nizeye ko abafana ba Sport ndetse n'abafana ba PFC mwese muhari kabisa. Iyi video ni gucike kabisa ugiye kumenya ese umutoza nyuma yuko abatoza bose bakubiswe imikino yaberaga kabisa mu majyepfo aho bakubiswe n'ama equipe arimo Mukura kabisa n'Amagaju. Ama equipe akaba aratsinzwe yose uko ari abiri akaratashye i Kigali y'imyoza imoso kabisa. Byahise bituma tujya mu masezerano yaba batoza. Turebe ngo bihagaze bite ese Robertinho ingingo zimurengera nizihe, ese izitamurengera nizihe, Darkonovic bihagaze bite. Darkonovic ubona ko rwose uburyo bw'imikinire atarashira ibirenge hasi ngo ubone ko afite uburyo akinamo rwose. Ibyo byose birahanga kabisa tugiye kuri hamwe dusezengure turere hamwe hose twinjiremo za ndani kabisa. Mbabwire ko rwose ikaze cyane ni mutakanda subscribe. Nizere ko kabisa wabishoje kabisa mu byukora byose bikano gukanda subscribe, like, share ndetse nushaka utange na comment kubyo utekereza nuko ubyumva nicyo waba wifuza byose open kabisa kabisa kabisa. Reka nere gutinda kabisa ese turahera he koko mana yanjye koko duhere kabisa kugira ngo turengo bimeze bite abatoza bimeze bite atoza ko biswi imikino izani ibintu bikomeye cyane hariya mu majyepfo kabisa. Ngira ngo byari ibintu bikomeye cyane ku ma equipe yanyu kabisa. Also later kabisa nize ko mwasoje Rwanda subscribe mwese kabisa utarakanda subscribe nakore evo ava twigire muri aya ma equipe yanyu kugira ngo atagira ikintu kidutesha umutwe kabisa. Nize ko mwabisoje. Duhere ku mutoza Robertinho kabisa wa Sport. Nize ko afana Sport mwese mujyari neza cyane. Turebe kubi mu masezerano ndetse nibishobora kuba byatuma soka ndetse nibishobora gutuma yahaguma kabisa. Nize ko afana Sport umuhaye neza cyane. Uyu mutoza Robertinho amasezerano avuga ko igihe uyu mutoza Robertinho atsinzwe imikino ibiri ndetse akanganya n'undi mukino umwe, right, bashobora kumubwira bati reka duseze amasezerano mu gihe imikino cyangwa se muri rusange atameze neza cyangwa se equipe itameze neza itari gutsinda. Ariko right nka gucya wenda Sport irimo iratsinda itwara neza, ngira ngo wenda sinzi ko wenda ibyo biganiro byabaho. Ariko mu gihe equipe yabitameze neza right akaba agatsinda equipe itameze neza nka gutya Sport imeze neza nubwo yatsinzwe na Mukeba nawe yaratsinzwe. Ariko Sport mu gihe yabitameze neza Robertinho bafite ubushobozi bw'uko ashobora gutsindwa imikino ibiri akanganya umwe, right, bagahita bamuha imishara y'amezi abiri mu masezerano yasinye. Bivuga ko ibyo byose mu gihe bibaye agatsindwa imikino ibiri akanganya umukino umwe agomba guhabwa imishara y'amezi abiri agasinya. Avuga ko atandukanye na Rayon Sport mu mahoro kabisa. Niko amasezerano y'umutoza Robertinho ahagaze. Ubwo nizeye ko mwabyumvishe neza, abatabyumvishe ubwo abatabyumvishe mbasubiremo. Robertinho igihe yatsindwa imikino ibiri akanganya umukino undi umwe, mbese ni imikino itatu gutsindwa kabiri no kunganya rimwe, right, no kumuha amezi abiri imishahara ku mafaranga ahembwa abona agasinya. Avuga ko birangiye kabisa akakujya atazajya guteza n'ingaruka wenda muri FIFA n'ahandi. Nuko amasezerano y'umutoza Robertinho ahagaze. Ariko Sport imeze neza, just imeze neza cyane. Amasezerano y'umutoza wa Robertinho nuko ahagaze. Ariko Sport imeze neza, sinzi ko ibyo biganiro byapfa kubaho. Sport irakina neza nta kibazo ifite kabisa. Twanyarutse twihute cyane tugiye ku mutoza wa PFC Darkonovic kabisa. Right we birakomeye cyane, birakomeye kamanzi baye kubita update kuri umutoza Darkonovic muri PFC kugira ngo mve ukuntu babiremeye. Nayo mpamvu urya ibintu byo gutsindwa bya PFC n'ibyariyo burya uburemere ntago bungana cyane. PFC babiremeye cyane kuko ishora amafaranga menshi ku isoko. Umutoza Darkonovic amafaranga ahembwa na staff ye yahemba abakinyi ba Sport n'abatoza ukwezi kose kugira ngo ukuntu babikomeye cyane. Umutoza Darkonovic nimba mwabyumvishe neza amafaranga ahembwa ku kwezi na staff y'abantu bane bose hamwe nimba byuka neza n'abantu bane. Amafaranga bahembwa ku kwezi abakinyi ba Sport ndetse n'abatoza bose niyo bahembwa aya mafaranga. Right, ufasha abakinyi ba Sport bose n'abatoza amafaranga bahembwa
niyo abatoza ba APR FC bonyine na staff mbese abatoza Darikonovic staff yose yazanye uko ari bane, nimba mwabyumvishe neza kabisa. Aya mafaranga bahembwa niyo Club ya Sport ishobora guhemba ku kwezi kugira ngo kuno ibintu biba bikomeye, right? Ngira ngo ntago biba byoroshye, ni ibintu biba bikomeye cyane. Umutoza Darikonovic ngiye ku makuru mfite yanjye n'amakuru nagiye nkora hirya no hino, umutoza ahembwa hagati ya miliyoni 43 na 45 ku kwezi, agahemba abamukurikiye cyangwa se abamwungirije be uko ari bane bose, uko ari batatu. Ngira ngo unuko yo bihagaze hagati ya miliyoni 43 na miliyoni 45 hagati aho ngaho gose. Kandi Sport ku kwezi ihemba miliyoni 43. Staff yose, staff ndetse n'abakinnyi Sport ihemba miliyoni 43 ku kwezi kabisa. Nuko biba bihagaze kugira ngo umve kuntu ibintu biba bitaremeye kimwe kabisa, umve kuntu ibintu biba bikomeye cyane. Uyu mutoza Darikonovic akatwinjiye muri umutoza kabisa nize kafa na APR FC, abafana APR FC mwese muhari kugira ngo mwumve se umutoza ashobora kuva muri APR FC cyangwa se ntiyavamo, ese bimeze biti. Uyu mutoza APR FC ishatse gutandukana nawe bashaka ko yivamo mu buryo bwose cyangwa se bimeze biti. Uyu mutoza Darikonovic uhembwa amafaranga yasinye imyaka 3 kabisa. Uyu mutoza rwose yasinye imyaka isaga 3 ubwo 2020 rwose na 2028 rwose nibwo ashobora gusoka muri equipe ya APR FC. Ngira ngo ni imyaka 3 myiza equipe imazemo hafi amezi agira nko muri 5 hafi 6 gutyo, right? Ngira ngo asigaye imyaka 2 n'igice cyane. Ngira ngo waje muri average ni nk'imyaka 2 n'amezi 6 gutyo. Ngira ngo ni ibintu bikomeye cyane. Uyu mutoza Darikonovic amasezerano ateye gutya. Amasezerano y'umutoza Darikonovic we ukuntu ateye hatandukana na Robertinho. Umutoza Darikonovic we gose no gutsindwa imikino 3 direct, imikino 3 gutya. APR FC kavuga ati wallahi vayifata ikaramu usinye uvuge ko dutandukanye mu mahoro. Darikonovic we naby'imishara nabyi Darikonovic gutsindwa imikino 3 no gutandukana na bindi. Ariko umuntu akibaza ngo APR FC yatsindwa imikino 3 ikurikirana, right? Ushaka kwibaza ngo ni ibintu bikomeye cyane. APR FC yatsindwa imikino 3 ikurikirana, birakomeye kugira ngo umutoza azasohoke muri APR FC, birakomeye kuko amafaranga bamuha ni bayabona, sinzi uko bayabona. Umusore Godwin Dibone bagiye gutandukana mu mahoro, bakaba bagimuha imishahara y'amezi 6 anahembwa miliyoni 4,500 z'amanyarwanda gutyo saga muri 5, ubwo ufashe 40 miliyoni 43. Ngira ngo uyu mutoza Darikonovic ahembwa ugafata mu myaka 2 n'igice, right? Amafaranga si wayabona, amafaranga ni menshi cyane. Sinzi ko bizagenda ariko nuko bihagaze cyane. Nizere ko mwagiye kabisa, utasoje utarakanze subscribe na agire vuba kabisa, birakenewe cyane.